Suzak Roğud'un начальник милициясына, Улы балдарына, Suzak'ta işlеген бүткүл милиция сотрудниктерге Allah razı olsun. Şular күнү түнү дебей мээнет кылып, жүгүрүп аракет кылып, аягы Өзбекстанга кирип кеткен бул жак ал жактан болуп отуруп таап мына аттарды алып келди. Өзбекстандан таап чыкты мына аттарды. Урлаган урларды кармап алып келип азыр отурат бул жерде алар. Şu militsiya kızmatkerlerine çok rahmat, razıçılığımı bildirem. Ben şu at orada atıp arı yazdım öyle baykaç. Yazdım öyle. Atım tabi alып kelip ber işte buna. Buna at meniki buna.